Otpada je svaku godinu sve više. Kad su puste jedrilice i čarteri, imate umoru čega god hoćete. Ulovimo godišnje dosta toga. A tako, ima svega. Svega, u kući ima svega. A mi se borimo s tim, nama nije ovo prvi put da mi kupimo otpad. Svaki brod dnevno u prosjeku prikupi oko 12 kg otpada. Meni more znači puno. Ja ga volim i da ga ne volim nikad ne bi ni živio na moru. Ali toliko ga volim da sam 50 godina vezan s njim. Pa bavim se ribarstvom nekih 20 godina. Volim na more, volim ići i idem od malena. Idem kad sam ima 6 godina, ide od ja sa sebom i već ima konopon za brod. Unutra da ne padnemo tako, mene i brata. Polako svi odustaju od ovoga posla. Mi to više radimo iz ljubavi više prema tome što nam je to uraslo. Jedan ribarov dan, kako izgleda, kako ga potrefi srića. A dan je, dižete se rano, zimi se dođe ranije u kraj, liti je dugi dan, radi se 20 sati i tako slabo je spavanje. Jer se moraš dignuti u 3 ure, 4, baci mrižu i do polnoća si zauzet. Volim ga, da li ga volim? A to je sad pitanje. Nije više to taj posao što je prije bio. Teško je, malo ta papirologija, svaki dan sve veća i veća. A težak je život zato što se rano ustajemo, kasno idemo leći. Na moru smo po svakakvom vremenu, ružove i tako. Najgore je kad se mreža iskida, onda dio mreže ostane u moru. Krpamo ih, nema bacanja, to se sve krpaju, vidjeli ste tu Prvaluku, ako je veća šteta, on to sredi, ako je manja šteta, mi to sami na brodu riješimo, tako da to ide sve nekim svojim tokom. Ovo je mreža koča. Zove se koča je brod, sa mrežom je kočarski brod, a lovi svu ribu od dna. Aktivno se bavim krpanjem od 78. A inače sam od 64. kad sam završio 8. razred, onda sam išao na ribe. A kad se skida mreža, onda je najprije šteta i ne dobijate ribu koju bi trebali. A onda mora ići na popravak. Mi se popravljamo, krpamo i na rivu i krpaj. Koliki postotak mreža se krpa? Krpa se sve ono što je, ajmo reći, rentabilno da se krpa. Ako ne, onda se raskusora, rasformira se. Normalno da oni, kad radim tolike godine. Ali eto, nikako mi je žao te ljude, a znam to, mogu, onda mi je žao da ispaštaju. Jer obi sad morali vozu morter. I onda su oni sretnije, znaju da mogu računati da ću ja to riješiti. Od kad sam završio srednju školu, pridružio sam se ocu, tako da evo 25 godina kao 4. generacija ribara u obitelji. Kako se bavimo ulovom sitne plave ribe, za vrijeme lovostaja smo koristili priliku da mijenjamo na jednoj našoj mreži staro za novo, tako da smo skoro 2 tone mreža promijenili. Kažem, to je stajalo na skladištu već neko vrijeme.
počeo sam razmišljati, odnosno istraživajući na internetu što bi se moglo napraviti od toga i naišao sam na primjere dobre prakse svojih kolega u svijetu gdje sakupljaju mreže i dostavljaju ih u jednu tvornicu u Sloveniji i tako je to krenulo da evo, danas smo skoro na 90 tona. Naišao sam i na par članaka modne dizajnerice Kristini Burja, Kri dizajna iz Zagreba koja promovira održivu modu i eto, došli smo na ideju da skupa izdamo jednu kolekciju po imenu Kri Provir gdje smo s inspiracijom ribarskog života i samih ribara i mora izradili, kažem, tu kolekciju gdje smo osvijestili javnost što je sve moguće napraviti od samih mreža. Svake ove mreže koje danas vidite tu bi trebali otkinuti jedan uzorak i slati u tvornicu na testiranje da znamo od kojeg materijala je napravljeno. Međutim, zahvaljujući ovom uređaju, to kažem ide puno brže, znači da na licu mjesta znamo s kojim materijalima raspolažemo, znači samo se prisloni mreža na ovu bijelu podlogu i ona je očitala da je ovo PA6, znači ovo ide na regeneriranje ili reciklaža. Isto PA6, znači ovaj materijal mreže i ovaj smeđi su isti, a vidite da ono čovjek bi rekao da gledajući samo na prostim okom da nije. Ribari prilikom svake ribolovne aktivnosti pasivno ulove otpad s morskog dna koji onda na brodu spremaju u vreće koje su im nabavljene od strane projekta na kojima piše samo za morski otpad. Prema tim podacima u 5 godina se u luci Tribunj prikupilo oko 9 tona otpada. Naravno da te količine variraju iz godine u godinu i prema tim istim podacima možemo kazati da svaki brod dnevno u prosjeku prikupi oko 12 kg otpada. Najviše, kažem vam, kesa, najlona, boca, plastičnih, kamionskih guma, jer sjetio sam se jedan put sam uhvatio jedan gliser smo uhvatili od staklo plastike, možda jednu 4 metra, on je ušao u mrežu i nekako smo ga digli gore, odvukli smo ga u kraj. Čovjek ga je napravio, by the way, još uvijek lovi taj gliser. Pa ulovimo godišnje dosta toga. Moj brod je prije par mjeseci uvatio naći kontejner od MSC-a i točno se pišu podaci, sve naći od brodu. Ja sam poslao mail gore u Rijeku agentu od MSC-a i oni su mi rekli nema problema, da će donijeti doći po kontejner, da će doplatiti tu odštetu jer je se iskidala mriža. Nijesu došli? Ma nisu nikad. Taj otpad prikupljamo i dovozimo ga tu u ribarsku zadrugu gdje oni skupljaju taj morski otpad i dalje ga recikliraju. Svaki put kad donesu taj otpad u luku, djelatnici zadruge, ribarske zadruge Adria iz Tribunja bilježe količine koje su ribari donijeli, a znanstvenici povremeno izađu na teren i onda detaljno obrade sastav i količine otpada koje su ribari donijeli. Dobili smo kante. Prije smo skupljali u svoje ove neke kantice, pa prošle godine, zapravo ove godine smo dobili kante da možemo taj otpad odlagati u njih. Najgore kad uvatimo ovo, većinom to kod jabuke uvatimo ovu pituru što se s velikih brodova baca u more kante, tako da nam neka se desi da se ta pitura prolije preko ribe i uništi nam čitav ulov do toga dana. Pa mi se borimo s tim, nama nije ovo prvi put da mi kupimo otpad. Znači mi se, evo ja znam 20 godina konstantno što ide na more, znači kupili smo to i prije. I nosili bi tu na naš lukobran i taj otpad mi poslije svojim novcima, znači plaćali kamione i vozili na otpad. Znači nije to sada od prije 2 godine, ni to konstantno radimo, nisu ni prije ni moji bacali otpad u more, pa nismo ni mi more treba čuvati i to je to. A šta najviše lovite, koju ribu? Evo sad trenutno na koči lovimo najviše kozica i oslića i škampa se nešto lovi, tu na našem području.
Ne puna, najviše ostića lovimo i kozicu. Ovo je pravi materijal. A lovimo mole, trlje, škampe, grdobine, raže, sve šta koća lovi ovo. Radim na plivarici, znači isključivo sitna plava riba. To je srdela, inčun, lokarda, šarun. A kako volite pripremati tu ribu koju lovite? Svakako. Svakako, i pečeno, i lešo, sve. Ribu volim. I mogu je isti 7 dana u sedmici. A na sve načine, znači, hoće li mu lešo, frigano, brodet, sad po novomu neka agregata se radi i tako. Inače, volim kuhanu ribu, nekako mi draža nego pečeno. Pečenje volimo meso pečeno, a ribu volimo kuhanu, barem ja. A nekako smo se zaljubili u to i kad se jedan put odete na more i otisnete, jednostavno to vam uđe u krv i tako nastavite živjeti tim životom. Volim ići na more i kad sam na moru sam najsretniji. Najljepše je izlazak sunca, zalazak sunca, to ne možeš nikome opisati. A najdraže nam je biti na more, a i uvatiti ribu sad manje ili više, ali uvijek se nešto uvati. Pa eto, najdraže mi je to na moru, neka sloboda, što se osjeća čovjek slobodno i udaljen od svih nekih gužvi, nekih svakodnevnih stvari, tako. Trebalo bi da se ljudi osvijestu, da ne sve bacimo u more, puno se iz svega baca u more, zlije se puno u more, svakakove kemikalije. Ribarstvo se ne može preporučiti ono da sada ili voliš ili ne voliš. To je to. Nema života bez mora tu kod nas, a ako ćemo ga zagaditi sa svim i svačim, onda nema sreće. Pa je. Trebalo bi stvarno ga sačuvati koliko se god može.